Nek je slavan koji nam dođe da nam puta kaže, da nas pesma, ime, jezik sokole i snaže. Oj, domovino draga, dobra majko srbinskoga blaga, slava davno zadala ti snova, bez okova čeličnoga kova. Proste žrtve, krvca nek je prosta, još ti jedan zavet sveti osta. Evo sada željenoga dana, pesmom tužna, suzom opevana. To nas seća dela dičnog vuka, to nas seća što proslavi muke našeg puka. Nek je slavan koji nam dođe da nam puta kaže, da nas pesma, ime, jezik sokole i snaže. Oj, domovino dobra majko srbinskoga blaga, budi kovčeg čovečnoga lika, dom večiti vuka besmrtnika. Slava, slava, slava takvom besmrtniku kog nam narod dade. Slava, 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 slava. Dragi učenici, poštovane koleginice i kolege, ove školske godine Dan škole proslavljamo u okolnostima koje niko nije mogao ni da zamisli. Pandemija COVID-19 promenila je sve. Nastava, učenje i druženje su postali više virtuelni. Vama to nije bio problem, dobro ste se snašli. Pokazali ste da imate mnogo znanja i veštine, mnogo talenta i kreativnosti. Vuk je takođe znao da je znanje moć, ali istovremeno smatrao da neznanje i nerad, nažalost, ne znače nemoć. Naprotiv, govorio da je život kratak, ali da njegov trag ume dugo trajati. Vuk je znao da se mora stvarati društvo i država gde je nauka na dohvatu svakog čoveka, jer mudri ljudi ne seju i ne ženju, nego kopaju i rastresaju zemlju za njen dalji kulturni opstanak. Podsjetimo se Vukovog rječnika, koji je po mnogo čemu specijalan, a naročito zato što se u njemu promoviše srpski književni jezik. Jezik ostaje ono što jeste, sušastvo međusobnog razumevanja. Kako je rekao, breg i livada isto znači na Velebitu i Papuku, i na Jahorini i na Durmitoru. Reka je rijeka svugdje i svugdje. Opojno miriše mirisa seno, i sjena i šijena sa Zlatibora, Romanije i Komova. Reč ne zarezuje izmišljene granice i ne treba joj pasoš, pa i medvedi sa planine Tare pređu Drinu. Istina, kad prepliva Drinu, medvedu se može reći i medvjed, pa i međed. Kao što se ne može zaustaviti ptica i voda, tako i naša vukovska reč nema granice, bez obzira na to kako taj jezik tamo imenuju. A jezik, davno je rečeno, formira našu svest. Iako je zapisao da se u Tršiću rodio i uzrastao, te misli da na svetu nema lepšeg mesta od Tršića, niti lepše zemlje od Srbije, Vukov zavičaj je daleko širi i od Jadra, i Podrinja, pa i od Srbije. Vuk je znao da sluša i da gleda i učio je taj gde god da je bio. Zato je pred nama veliki zadatak. Budimo usmereni ka očuvanju i daljem podizanju kvaliteta nastave uz korišćenje novih oblika rada u cilju sticanja znanja na zanimljiv i kvalitetniji način. Naša škola je mesto gde se deca susreću sa interaktivnim metodama učenja i na taj način im je obezbeđena i kvalitetna, interesantna nastava koja deluje i motivišuće i inspirativno. Svi zaposleni našu školu grade, dograđuju, izgrađuju entuzijazmom i ljubavlju kao jedinim materijalom koji ne nestaje, nego se umnožava i deli. Na kraju samo mogu da čestitam i želim da čestitam svima nama Dan škole sa željom, verom, nadom da ćemo biti još uspešniji i pre svega svi zdravi. U malom podrinskom selu Tršiću rodio se 1787. godine Vuk, sin Stefana Karadžića i Jegde, koji su pre Vuka imali još 5 dece, ali su im sva mala umrla. Po narodnom verovanju da mala deca umiru udavljena od veštica, roditelji Vukovi su svome novorođenčetu dali ime Vuk, jer veštica ne sme na Vuka.
I Vuk se održao na radost svojima, na slavu Srba i svih Slovena. Još kao mali voleo je da sluša starije kako narodne pesme kazuju i uz gusle pevaju. Junaštvo se negovalo u Karadžićima, a poštenje čuvalo kao najveća svetinja. U takvoj sredini je Vuk odrastao i iz te sredine poneće u život i svet, ljubav prema narodnoj pesmi i umotvorini. Vuku je prvi učitelj bio njegov rođak, Jevto Savić Čotrić. Bukvari su tada bili velika retkost i Jevta je Vuka učio bez knjige. Mesto mastila razmutio bi baruta u vodi, uzeo komad hartije i po njoj pisao slova koje je Vuk potom učio. Kasnije mu je nabavio neki bukvar sa slikama, među kojima je Vuku najinteresantnija bila neka čudnovata ptica. On se veoma radovao toj knjizi, neprestano je nosio u zase i čitao. Krajem 1795. godine neki Tršićanin Grgorović otvorio je u Loznici školu. Dođe kuga i rastera đake, škola se zatvori i Vuk se vrati u Tršić. Posle nekoliko meseci otac ga šalje u manastir Tronošu da tu dovrši svoje školovanje. Nakon toga Vuk će još 2 puta pokušati da završi školu, gimnaziju u Sremskim Karlovcima i veliku školu u Beogradu. Posle propasti prvog srpskog ustanka, Vuk je prešao u Beč, gde će početi period njegovog velikog prosvetiteljskog i stvaralačkog rada. Tamo piše knjižicu o propasti ustanka koja dospeva u ruke Slovenca Jerneja Kopitara. Kopitar je bio vatreni pobornik narodnog jezika u književnosti i veoma zainteresovan za narodne umotvorine. Uočio je Vukov izuzetni dar i nagovarao ga da se prihvati spisateljskog posla. Tako Vuk i Kopitar uspostavljaju saradnju i prijateljstvo. Vukov rad je obiman i raznovrstan. Glavna oblast njegovog rada je reforma jezika i pravopisa. Uspeo je da formira ekonomičnu azbuku i da u najvećoj meri uvaži načelo. Piši kao što govoriš, čitaj kao što je napisano. Vuk je naš prvi leksikograf. Prvo izdanje srpskog rječnika iz 1818. godine i drugo izdanje iz 1852. Vuk je sačinio tako što su u njima reči prevedene na latinski i nemački jezik. Najobimniji je svakako Vukov rad na sakupljanju narodnih umotvorina. Taj posao je Vuk obavljao s ljubavlju i posebnim zadovoljstvom. Poseban značaj za našu kulturu imaju Vukove književne kritike. Vuk je i autor, originalni pripovedač. Kao godina Vukove pobede uzima se 1847. godina, jer su te godine objavljena na narodnom jeziku dela Đure Daničića, Rad za srpski jezik i pravopis, pesme Branka Radičevića, Njegošev Gorski vijenac i Vukov prevod Novog zavjeta. Ali Vukov jezik je priznat za zvanični književni jezik tek 1868. 4 godine nakon njegove smrti. 1862. godine ruski imperator Aleksandar II. Nagradio je Vuka Karadžića ordenom Svete Ane. Ovaj orden se nosio na specijalnoj lenti oko vrata. Kada je ruski ambasador u Beču uručio Vuku orden, stavio ga je Vuku oko vrata. Vuk se nasmejao i rekao: "Zar mi je malo bila jedna Ana oko vrata, sad mi je ruski car okačio i drugu." Stvar je u tome što se i žena Vuka Karadžića zvala Ana. Porečkali se Vuk Karadžić i jedan učeni Nemac. Koji jezik je bogatiji, nemački ili srpski? Vuk hvali svoj srpski, Nemac svoj nemački. Prepirali i najzad rešili. Neka Vuk zada Nemcu da prevede jednu rečenicu sa srpskog na nemački, a Nemac neka zada Vuku jednu rečenicu da prevede sa nemačkog na srpski. Nemac je zadao Vuku nemačku poslovicu "Alte Liebe rostet nicht" i Vuk je odmah preveo na srpski "Što omile ne omrze". Zatim je Vuk Nemcu zadao da prevede sledeću srpsku rečenicu: "Kobasica cvrči, a buklija klokoće". Nemac je dugo lupao sebi glavu, ali ipak nije umeo to da kaže na nemačkom. I tako je morao da da prednost srpskom jeziku. Da li ste znali da je pesmu koju izvodi naša poznata grupa Van Gogh zapisao Vuk Karadžić? Devojka sedi kraj
Ističemo da je važno da čuvamo, branimo i štitimo ono što nam je Vuk ostavio, naš prelepi jezik. Na osnovu svog celokupnog dela Vuk može da se stavi rame uz rame sa Nikolom Teslom, Dositejem Obradovićem, Njegošem i Ivom Andrićem. Vuk je bio veliki Evropljanin i građanin sveta, ali je pre svega bio i veliki patriota. Na kraju, važno je naglasiti da je nemerljiv Vukov doprinos za očuvanje našeg nacionalnog identiteta kroz sakupljački rad kojim je sačuvao od zaborava slavna vremena i velike bojeve. Priča o svakom jeziku je priča o narodu koji ga govori i koristi, o zajedništvu koji omogućava svakom članu da bude pojedinac koji jezikom opet utiče na kolektiv iz kojeg je stvoren, o samospoznaji cijelog naroda i njegovih pripadnika, priča o pamćenju i budućnosti koje bez pamćenja ne bi bilo.